Mauliate mani tuhata. Mauliate manang dihita sa luhut peparan dua putar raja toga dolok 1000 boru bere na siya lubana tinggir. Disodo hita na marhamarangin na mardong atubo tar lumobi madia ka pengurus nami. Amang parguar pargosi batara guruhudul partarias namalo. Paridahan na suksuk parlopan na dabo na ginuhubo tari na ginok kembanugot. Takas do ditudu diso kami na marhamarangin na mardong atubo khusus na dihami panitia bona taon. Doho dia ka pengurus nami. Atong pagigok ko doho jauh nami. Nang nakamu majo tagading munay. Nung kamu majo sarune munay. Tariaso kamu maugong munay doho dia kahesek-kesek nay. Mauli ate matutu amang parguar pargosi takas dututu di gokod doho jauh-jauh nami. Diarin na muli diarin na denggan apala di bagasa tikyon. Takas dututu marpangi dua kami tarlumobi miadi hamu amang parguar pargosi batara gurudul pertarias namalo raja padabotan. Laos dison matutu hamu na mga lualuhot tuamat na martua de bata. Takas dututu dison hami na marangi. Dohonon nami matong silong dilong ihatan ni na tua-tua na madong asapitu matong bilang-bilang ni hari 12 matong bilang-bilang ni bulan. Naipukaw tama di ulaw tapala di bagasa tikyon. Pasahaton nami ma pinggan panukunan. Cik. Gabi ma tutu aku minahoras. Mauliate ma perjulu tapasahat tua mata nomor 2 di bata suak songoni nang diluluata di partikianon. Jadi amang bonani hasuhuton. Nauli emang. Dison takas do di pasahat tamu tuhami ima pinggasati rap dohot nasesina. Disodo harbuevir hatani na tua-tua nama dok pirmain na foki bahul-bahul pasalongan. Tuktu dia petok kamu mangalaka penopar ni dolok 1000 boru bere na tingkir saya disima da kota pasamutan. Mbak tutu. Disomusedo ima deba sirarauruk debat tiar. Pita-pita nami tonggo-tonggo nami tu amata nomor 2 di bata. Saya tiar matong dihamu panongos na ima pasu-pasuna na sumurungi nalao situ pahon nyo puta nomor 2 di bata 7 luan nyarion. Suak songoni di sodo muse ima ringgit sitio suara natinopan ya mata pamertata si palas rohani ama si pagok gajuk nia kainata. Asima rohani mata di bata tio matong panongos na dihamu pasu-pasunan na sumurungi 7 luan nyarion. Mbak tutu. Asa jupang mahatanin na tua-tua na madok tua main na pernah dolok martukoto siya lagudi na pinukan niyo puta na verjolo imatong si hutonot ta siya pudi. Jalaima na tapamasa di parnakok ni mata niarion. Tonggo-tonggo nami pita-pita nami tua mata na mertua di bata. Nakok matong dihamu parhorasan. Nakok hasangafon. Nakok hagabion. Suak songoni sada ni roha 7 luan niarion. Mbak tutu. Asa dia malakat na, asa dia maunok nga, dia mahatana, dia manidok nga, tariasok kamu mahasuhuton nami, sidok putih hami. Mauli ate matutu dia mata di bata, mauli ate madi hamu amang parguar pargosi, batara gudul pertarias namalo raja padabotan. Takas dututu nungahu pasatami pingga pasu pingga panukunan, namang idohom matok tua mata nomor 2 di bata. Tarlumobi madi hami peparan do punami raja toga dolok 1000 boru bere nadong di Jabodetabek khususnya saya lubana tinggir marnas ni roha do hami apala di bagasa tikyo di bonani taonon alani tutu takas madohono nami pita-pita pangedua tua mata nomor 2 di bata dia kahami saluhuna dia kana sodapot dia ke parkarejoan asir rohani mata nomor 2 di bata
Dilihat di bata di kami dia kajapalan na lumak asa naik kami tu duluk dapota japalan na lumak. Tua kami tu turuan dapotan mual na tiyo. Asa anggia matutu dia kana so dapot dia kada danak. Asiro hanya mata na martua di bata. Diuloy sakap nang doho dia ka pangeduan nami. Asa dapot dia anak doho tu baru dua marcas tujuluan dari on. Matutu. Ya kana doho dapot dia kapar nak kana uli kana dengka tarlumobi ma kasih rokam ni tondi. Dia nakon nami sa luhuna. Asa di batu dia batama kasih rokam ni tondi dia kana kon nami. Asa cupang matong na niluluan. Dabo matong na sinalahan. Tarlumobi di hami paparan dia punami raja toga duluk 1000. Ima pangeduan doho dele nami. Tarlumobi mamakamuli ation basa-basa nong di pasahan ni di bata tu hami. Tarlumobi taribar hami tu tahun lai baruon. Ima hamuli ate haron nami tu amata na martua tu bata. Sidok putih mahami amang parguar pargosi bataragu dul raja pada botan. Mau lihat ma. Mau lihat mahasuton nami di tariasmu di buah-buahmu tuhami raja ni pademuna. Ima namarlas ni roha atok kamu siala naung diri pa taripar amat tade batatong siat tahun 2025 tu 2026 di bagasak kesehatan. Asim matong rohani amat tade bata ditangihom matong sudia kapangiduamu asa marsugin na songonapang marbalok songo kauma. Tung masa penamasa musim dilihat per TV. Dao matong na Solomoni roha siap parbadam muna tarlumubi atong siap pertodiom muna. Matutu. Jadi amak kasuhuton. Nauli mo. Mangido jolo hami partikian asa hubuat tami jo ima sipitu lili sipitu godang. Dalat donele helek pangidua tu amat tadi bata naso maralo tu patik ngai anggia atong dipati ulaut tau ulau muna di bangsa sadarion. Sonang so haribu-ribu ada kurang manangaha. Anggo panortoron anope pasatami tuhamu amak kasihuton nami martangi-tangi mahita.